Tukemberia ntoni cietu akari kuma Ruire rwarera biashara kuma tauni ya Ruire na antu akama wandi inu nimaruthite maandamano mathiri makimeneria nkucanio iria iri bo gatagati ka gavana Kawira Mwangaza na bunge ya Meru Wakarimama na Muthuro makionekanaga gutetera Kawira muno mauritie MC metikirie mutaratara umwe wa uritu wira nontu gavana arimnyeria muno mashinani na gwikaria into cia mwingine kenda itikathime bukoni ya tongoria mamwe nimongerete mu makagwata gavana Kawira mbaru kiri utongoria wawe nitabo tukwirwo ni mwandiki wetu wa Nteto Mawira Kirigia. Ijau ni maandamano tauni ya Ruire gicigono kia Buri na aria akari wandi-ini batongeretwe ni ekuru bacumirite na muthuro ju munene na kumeneria ngucanio ciitite na mbere gukujira kaunti ya Meru gati ka gavana Kawira Mwangaza na MCs ba mbunge ya Meru na aria akari baba barombete MCs kumenyanira na uriti ngugi bubweru bwa gavana Kawira Mwangaza na gutiga kumwaramira kwa Ruto na aria itwita kare ni gutina thina gwita official residence ye gwo bwarega gwita na ibwita kwa Ruto teko mumena ko antu betu akwenya kwa ndeleo yetu ya Meru bomara sembule bwa matoka roi antu betu ni ataba kwenda kutitu antu baba nande baleta bakagarukira murega inabo gwita murega bwa muligire kura roi ni ataba ni mbie tomi bakwanda murega atwa muligire kura indi bakumwetia kiriga kena korigara ni arome aguramuka na arua rojo kamberio mora no ntu atakomenya ikumba bya nyomba eko bako mweko agoragwa akahewa kanya akonwa ikumba bya nyomba MCA kabo kujugura mweko na arua rojo kamuthagana na iboko ndikira gatumete twesasa muthenya jojo na arua ni kwenda go support Honorable Bishop Kawira Mwangaza ae gavana wetu wa Meru County ibokwigwa gavana ni nani watu kwenda kwera MCA bara bendene county assembly twende kuba tubategete na rido dethaga dia onge mwanya batutomba kuka kinyato choke na background nero kwena ndawa na ruo magweta na ruo ko mwa waje tukanyo ndawa Kawira ni ndawa ba ikinyago kinyano Kawira ndawa ichito cheta kwendwa no mtikereta na barenda mama karendo goroba mutire yora bakwenda na Kawira twakwira atire ukanoka robichina tukwira naja niguo twathurire eja machinani o na nyawa chera bunge ara tukatharia tugo tukoma twamitharia yonthe kuringana na akari baba baruga bone bakugwata mbaru utongeria ba gavana Kawira Mwangaza jonto ari kinya mature ne ari wengwa kintu kira baugite ni gutuma kero mathina jara akari bagukurukira o amwe na kurigiria ntabya mwingi kwiwa na kuaga mukururio kumeriere kwethe waro ile magatatu jita gututethia cibitari ira na turatura ruone babwe na ndawa thai anto bambe orakaria manto ya Kawira tukamwekera riko orakaria manto ya Kawira tukamwekera riko Kawira imwekoro kiti no to Kawira na utegera mashinani twero ile ni tugucabota na ni tukuga twe nawe mbega kwa mbega gavana ni nani gavana ni mama na okerita ngoge twithe turitaga ngoge na thirikari iria riku at the day tonto bamuthura jatu ina jutha ici batu twenda kuga batu MCA atonocia itu twaburomba netio ikethira abakonerera boge tweraga naja kutena mbebo aturete ngabana aregete na mbeca twenda tukiga gora bakuga kwa bawe borerera na nto bakora na biu bienu na kwena aba campaign eta na mbeca cia kwera bogetera turenda kubwera thaici thirikari tere gukarera gete gavana atonya masinani ikio tumiba kurega gavaneza masinani atekamenye sirira bekite nao atekeje kwerewa bategwita ngugi beta bamwairie twenja kithima ke milioni 10 gavana ari ofisi akauga bau ibuto te kwenda turienda gavaneje akona kithima kienjwa ke milioni 10 tukauga ikio giki tukauga twekirwa njira milioni jire tukauga niyo eje ki reporter Weru TV kuma tauni ya Ruire wandi na Ruire rwarera gicigono kia Buri mbita Mawira Kirigia.